Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alsalam jama'a kulu mataren go matga hame. Arawan ya fo sinare no Umar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah an kuni wani bidara i kayim chabaran sen matkancin nig teke lab kulkan nig bambe air kan gono matkancin nig teke rashash nimdi labone air filan no fono go masancine wala air filan no labone dende nig ba lab kulde kan nig ba mbalo cho kancin raygo inshallah nguno i kayim chabaran sen matkancin aran te kan guna aran wana website bom bene inshallah. So alal misali so yikka ala sintina nikkanu furu no wonu browser kulkan goni sen won sen lera ramata no te nikkanu furara yacin wat kanjin nikkanu furara yacin min sura da ferin sa yacin na kan ga research no ka yacin ne nim kanum furara yacin matana ni te so nikkan ga labo ma yo hantum alal misali so yim kan yo hantum Niger zanda Niger hinne nim dan time hinno ne ga hay fokkain hay fofal deno marbo yangon kai bangem labu fo er bay kai sini ba maga sanen videote so zan ka hinne ma lensa ya cin hinne so ne hinne sur kaina ne da kan ne se lokcho era ya cin aga na efficiency na cin andi Nigeria gonda gurugu diminti hinza ngan Nigeria kul er fo so yima sanje yim ko gana mo ko ne yima gun gana mo er fo no gon so fondo ne fondo no kanga borbende nango bobe air ne kini bay kanya bandagan sini bay inshallah so yim ka gana ngo yima lanse yacine arandi wala Niger gana mo gondo gutaci diminti taci arandi wala daran gonne mo yikango Nigeria mo inde Nigeria kul air fo inshallah matkancin aran ten lab kulkan air nig bam bay locho kancin erara iwon era ma bay inshallah fondo no gana kambancin nim borfo di kakao wal bin dan borfo go kakao andan se labe ere ben di fondo kain fode no gana inshallah ne ne bi daga aram sidin nyama aram ko kari aram vide partage di vide aram go ni partage amma signi partage gumo aram gurje ko vide partage im to yon nya fosin jare modo aram benezo nani se din mana abone se mo ma abone se lene gina se assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.